maria tukuhaririirie ndurumeni hwaini wa umuthi. Murigo wa mbere wa maratathi ma githurano kia president gukinya bururi-ini. Nakuru tumekubaliana tutamshika mkono. Wacha nione kwa mikono ni wangapi wanaamini ya kwamba tutamshika mkono. President Uhuru Kenyatta kuria a Kenya magathurana na uge thiku 12 ciukite. Sabina Waruguru na Karen Nyamuni amwe a aria ciama cia kioteti ithukiirie iturwa bunge-ini. Kazuri joka kofero Naruto Asiangi na ngwataniro cia Azimio na Kenya Kwanza kuhomania makimatha kura gitaru-ini kia Mount Kenya. No netofarira ya ndurumeni gatho cia mwanya ni unyitaniri wa mitambo-ini ya Inoro TV. Reto riakwa ni Wangeci wa Muriuki, mutauritu na njira ya ciiko ni Wangari wa Macharia. Hwaini wa umuthi ni tukorwo tukiaraniria na minister wa urimi niwe Peter Munya. Ungikorwo wena kiuria o giothe kigie urimi na ni urimi wa mbembe, urimi wa kahua, macani na maundu maingi megie urimi, no ukorwo gitwandikira namba itu ya SMS ni 2288. No mbere ya tuingirite ndereti-ini yo ni wega turore mohoro maria tukuhariririe hwaini wa umuthi, na tukiambiriria ngwataniro cia uteti na ikundi cia guthurima githurano kia mweri ukite ciugite ati ni ciganire na waragania wa commission ya ithurano na mihang'o-ini ya ucabithia wa maratathi ma githurano. Ona kuri oguo commission ino yugite ati mihang'o ya kurehe maratathi maya mothe mbere ya muthia wa mweri uyu ihingitwo ni macira maria makoretwo igoti-ini. Waweru wa Nyambura ni uratuhingurira mohoro maitu ma Inoro na riboti ino. Thutha wa thigithigiria ciagomeire thabari ya kihuba kia mbere gia kura cia githurano giukite ciumia 2 hituku, commission ya ithurano na mihaka hanyukite guthinga ithenya riria rieyumiririe ne nyitanire na arugamiriri a ngwataniro na ciama cia uteti iria ciina huraniria giturwa gia president na ikundi cia guthurima githurano irehete kihuba kia mbere gia kura cia githurano gia president thutha wa guthurima uria ciracabithio ni kambuni ya Inform Lycos bururi-ini wa Greece. The monitoring delegation is impressed and satisfied that the printing process is properly executed and the control checks put in place are sufficient to safeguard the integrity of the ballot. All the presidential ballot papers had been printed. The work that was remaining is packing. The other positions are all being printed from one factory, which we visited. IEBC yamukirite kura cia kaunti 18 na cituranirwo hamwe na fomu ingiria kuringana na watho cibatarikanaga gukinyaniria mihang'o ya githurano ta register ya aikia a kura. Uyu ari wira muiganu wa kuona commission ino yaya gukorwo icagurite kuhuthira register ya ibuku na ya mitambo gutambura aikia a kura na kumetikiria macuke miti. The commission has printed a manual voter register that is packed in the presidential ballot box, the ones that are behind us. So the voter register is cut into the number of voters in that polling station. So yes, it is available, but of course the commission has also put protocols on how that manual register is going to be used. Kiumia giukite nirio IEBC ikamukira kihuba gia kere gia kura cia giturwa gia president na githurano-ini giki irendaga gucabithirio kura milioni 132 cia iturwa ciothe na cirehe mbere ya tariki 20 marima maria mangi